Welcome. Selbut Official. Mal anak-anak deh, demak kabir ya anak-anak deh, tang kancar deh. Mak sepeh. Lah palang. Koyo Kardi iku. Siapa? Woi, nang dhuwur iki lho. Nang kene, dhuwur wit. Maka kelak dieting. Toron apa? Oke. Dula. Cor siapa kakek? Puh, dideloki tok gak ditulungi. Kena ajab kon marine. Arek tiba gak ditulungi, malah diguyui tok. Udah remah. Kok nolongnya kakek lalabu? Kate Andi kon. Desak angkot nyari kakek. Majulah. Bede reng dua ruat yang ganca. Namanya Noting Mbak Kardi. Iya mas, Iyalah. Maju. ikut akan jadi sama ya mas. Iya, maju kentaren lah. Maju. Udah diem mah kakek. Maju. Siapa iki? Siapa dia? Tak apa. Oh, kenal lagi cong gelu cong. Siapa Aku nyaman nyaman. cong? Oh, iyalah. Siapa Emang jenenge? lagi? Pami. Iya, Oh, demak. Kate Andi. main. Main di desa. Iya. Oh, desa. Ah. Maju lah baru. Bareng desa. Maju. Maju lah. Cuma bayi. Aku delik nang dhuwur wit. Oh, kok gini Mbak Iman tarik kok mah. Tanang dia yo, bodoh taina. Keceret Imam ini. Puh, ambune tuh sampai cekot tak kaya apa ae sik Iya panjang. dah. Iya. Bau tak nyaman. Apa? Aro kata senak-anak bori ruang. Woi, dana. Iya. Maju. Los, ayo. Iyalah. Los. Maju. Aduh apa? Gula. Kamu selang. Dong, kok iso? Nggak bisa. Hilang di mana? Golek. Dina, apa Nura? Apa cara? Melok ae wis. Maju. Ntar ke apa? Aku sing anu kok bori. Aku kakek Siapa bening koyo? Siapa sing ano? jodal mangadal, jerong kakek. Apa? Ora buktine. Bodoh. Sopo? Anak-anak bori ruang. Ndak ono. Siapa Oh. nyaman ah? Tahu kakek. Tak tahu anak-anak kini. Sok tahu re. Kok iki? Majulah. Sini lah. Kurang ajar sih. Oh, awas kakek lo. Pacen masa katong gunakan ruang. Awas mau ketemu boleh ya. Bo. Beda apa nak? Lebu guru ngano imam. Wajah. Biar tumpang emburi. Makanya pegel aku. Aku diarani. Saking tadeng komen. Ya apa? Bengal kita. Bongan. Bondo bori Bondo. kakek loncat tako. Bo. Engkau saking merata langsung ngetokol. Duwe mau ketemu apa ora? Kita. Ndi kancamu wis? Celok maan. Aduh. Majulah, Mai. Majulah, boleh. Majulah. Dendi ono. Romana imam wah kan duduk kolam. Majulah. Iya ya. Kakek kan bahas dendam. Iya. Sekalian tobuk budek. Iya. Kapan? Iya ya. Lah, lagu. Dikit Apa malam di nyaman. malam? Tak dikit malam lah. Iya. Kapan-kapan ae wis. Laku boy lah laku malam ya. Lah apa sih apa mimi imam iku? Nila. Kotok. Duwe kolam. Dia Romana. Gak ero aku. Oh iya kakek pendatang yo. Disak bodoh. Apa mancing apa jono? Pancing boy net. Mun ajole. Agak kebuin. Apa gede ya? Mun agak ke keding iki. Tuh pancing boy. Iya lah pancing. Mancing ae aja dikokol. Iya lah. Lemah Apa kan dipancing soalnya kok? takut dikit mun kepleset dan gigirin dikit aja. Ayo, balik.